Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali musik kita rekor memproduksi lagu-lagu kecapi, yang mana telah hadir saat ini saudara Arkas dari Tanduk Tedong, saudara Lageno dari Jampu Desa Uting, saudara Capie dari Tondrong Sadang, dan saya sendiri Sabri dari Salop Bompong Desa Damai Kecamatan Watan Sidendreng Kabupaten Sidrap. Datangnya dari Salop Bompong yang menamakan dirinya 4 sekawang anak muda semua. Arkas made cengka pasapo ya koyale jolo gati-gati esi lesie ambak nasi sawito tahu mau koti Arkas. Mandrega ko andi nasani iko celak ko li mandrega ki andi nasani ki den dan nasani ki mandrega ki nasani ki nasani ki mandrega ki nasani ki ide mana paruntong yang kaya tu damanuntong oroane makunrai angkaro patapu aku tatap kota isengi enang ajena dua uluna apa do cilina dua licak mi matana ini kan bisa gini kapat. Oh dia bisa tahu ya. Enang ajena dua uluna apa do cilina dua licak matana orang buta naik kuda. Mantap Pak no. Lanjut. Lanjut nih. Den nasaniki jarum katan ro candri mundi mak dampe ya ikut si jolang mandi mama ih Masangin di kacamata bulu nata wedendang wasangi memang kacamata bulu ya data sapean ku tanami palecan oh deh tahu acu hutan pelek janda ya sang kecamatan Borong tahu acu najani palek rojanda celakku olien najani palek rojanda denar rojanda najani janda enaja tongan nik janda enaja onde lak butopa pajja lak butopa lana lak butopa putu pesak lak butopa doko cangkune lak butopa banda lak butopa sanggara lak butopa
pala butul lak buto pa cindolo lak buto pa suwal lak lak buto pa bala bodi lak buto pa toli toli lak buto pa gorontalo lak buto pa sini na bepa lak bu mana na jaji angka bepa tanya lak bu angka lak bu tanya bepa oti bonyolai burung go paplece nami wak lausing kamaya sawa lausing ko na tanya tok kumaya awas capi oku mate awas salo bompo bos amure kuir ya sawa lausing capu ni kasih isinna namo pe ko caina capi ya ko ipitangi burung go tapa macawa amure ku mate awas bos tanya tok kumaya awas lanjut Oti mana na jadi buronggo oti topa bandang oti topa sanggara oti topa pala butung oti topa pisang ngepe oti topa pisang moleng oti topa pulat loka oti topa tunu loka oti topa loka panasa oti topa loka batu oti topa bambal loka oti topa oti mana na jaji angka siditannya oti angka siditannya oti angka siditannya oti angka siditannya oti poko serena tai boka pecok la bambang asana papale cena janda makanya papale cena janda capi ini mana jandai ajakin nangka mecai ajakin nangka tersinggung muriala elok kelong elom memanito janda elom memanito jaji tan ramu muri poji muriala elok kelong lau cori tangi jandai janda malawala kaina janda tak gatung asena dek gaga anak na janda muda asena sidi anak na janda puda asena dua anak na janda dadung asena telu anak na janda ganjil asena apa anak na janda karoba asena lima anak na janda siponi asena eneng anak na janda kapuru asena pitu anak na janda balandani asena arua anak na janda care bakawang asana asera anak na janda marenan ni asena koangka janda marenang ajak moaro tabata pendrek bawan ni jupandamu patame ko bengkele Ada nak peko dia sama nak janda pata bengkele lagi ko bengkele anu bengkele lagi bengkele toy tania bengkele motor ya tania to bengkele dompeng tania to kaji bengkele kaji beli bengkele anu tania to bengkele sepeda andis agana me bengkele anna anna ero naro kan lagi bengkele gigi salah pakai ya lo debos masalah pak iya kau memaki si buku asang makadamia tegeno itu riolo bengkel gigi anak mundri menitu makada tukang gigi ayo masalah pak bos lanjut kalau mau ketiar kas
Janda lah sempat lah kena janda mata jangan senang. Janda mate ni la kena janda barasia sena. Janda made ila kaina. Janda pak di asena. Melo mo pikasi oko la kaina. Made apo ila kaina. Meke apo ko tanga bani akalamu ni kasoromu. Di mana panontonge tenan ni cedeci nampak karangan ni corita aga ni corita ukara pasalan la dores iya ro pale la dores tau sogina savito onro sogina la dores maka lopo bolana maka ega otona maka loak galuna. Tapi saya 1000 saya melo imali pelok punna tena doina. Iko ya sama nak kata mega dunia dia ga melihat pelok. Mak capi. Iya rola dores. Mega duina bos. Mega otona. Iya ko oto me balu nasa keluaran siaga. Iya ko bola me balu nasa sia lontang. Malonta-lonta moga. Tapi ko galu melo balu nasa sia heto. Tapi ko pelo me balu tapa de gaga di nana sabak tau de pelit na pelo. Aja masalah Pak Bos. Ka tahu. Pater wih. Tahu matan resiko lana deni samuki asena. Angka garen angka tempo iya roladores leipak bene yok kambona anak darah mulam peke leipa selangi ladores onrolo na umur nana pai doli cak isina. Tomatona pu bene. Mate mana anggotana enna janna kalolo gaga eto matoana pu bene amate la dores demu isang rencana ku na tomato au pu bene kanjak na ko tomato ai pu bene ke gana takku akara ko tomato ai pu bene dek to nana pak joka dek nana kaita ita cek dek to mi parongko san nama tandre to pengalaman. Kanjak na ko tomato ai pu bene enna sengela dores ko tomato ai pu bene cedek mi parung ko sana melo imas sandala jence ko masoli sandala jence we ajak mu pusing ulumu borang ilonggak kadaro. Ko tomato ai pu bene cedela da parongko sana melo imatan ra ilua saparang ipa bica panting melo imam minyak kemiri liak bangi oli samping kanjak na ko tomato ai pu bene na sengela dores cedela da parongko sana melo ipale mak badak ko masoli ibadah ajak mu pusing ilmu liak bawangi tarigu meta etan itu napake melo ipale macilak keri kang sipa mutu melo ipale magin cupe cokang idau pacimu bekang timuna melo manganti leda leda endre kang nyalo silolo melo imak giwa saparang ipaku congkok melo imak baju gensi liak bangina kompe
dilak ben perong pesan capi. Tanya tuh kok motor. Jangan tuh ambil tuh motor. Kanyak nak kau mata ibu bene. Jedemi parong kosana matandre topi pengalaman nana sengela doris koto matoa ibu bene papale cena paralu koto sorok matinro koto matoa ibu bene kerona manisina ko mata dina macana reko purai mappa macana rak gilim masulape meloto play pa macaki Jolo ya. Makutana. Aga nami pemecah. Ero makutana capi. Iya. Itu capi kasih magalak na salah pahala marupa. Anu nami pemecah. Agana. Ero. Salah je iya. De bos ero anu nami pemecah. Agana. Ero anunna. Agana. Anunna. Alistana. Apa apure mapa manisi? Dewa po salah bos de. Lanjut. Kanyak nak kau mata ibu bene matandre pengalaman koto lao pasae sidini bale yaliangi telun rupa nasuna telun rupa ajajana nana suni uluna na tapani tengana na boncengi iko na yande cima lunda kanjak na koto mato ibu bene warat nanasu sili terek mi warat nanasu telun rupa jajiana mama tai mundri ase makala di mundri tengah maku pelam mundri awae tanda itu pengalaman nah kanyak nak kau mata ibu bene matandre pengalaman macani mak bepa tarutama matape macato ni macindolo macato ni mak gigoso macato pesi gosok Salah siro kapan? Masalah pas capi ya. Anu nai gosok. Si gosok laki kalau dia. Gua salah paham nah. De bos uni salah. Lanjut. Lanjut Lek. Kanyak nak kau mata ibu bene matandre pengalaman macani mak bepa macani mak konde macani mak peja macani mak putu pese macato nili pese macani mak doko cangkuning macani mak banda macani mak tumbuk macato palai tumbuk angka garet nangka tempo dia roladores nakan nani cabok selang apa masa rola sai benena lupa mendek ranjangnya
rilebok naka soro narutu palani boco nakarawani ulun na benena nakarawani ulun na benena agam mundik mapa di akarai benena yawa yawa mapa di karawasi yarona amatte si benena cedek pilayawa karawasi posina agam mundik mapa di amatte si benena cedek lak damani layawa nakarawasi anuna nakarawa karawasi anuna weh mana ka puso kami na dapi ero puso kami na dapi ero nakarawasi anuna nakarawa Saya lang asan di? puso mo pa nakarawasi anuna ajena nakarawa kiri-kiri ni benena la dores makna hala dak maliwang amate benena amate la dores again di lailiwang akarai benena lammu mana ada nyawa muliwang idara akarai la dores adam pengengaan di kalau liwang ngidar ede kasih nama nasawi tak apa taliwan ni kabono Langi rundu. mah tala dores den yang romosok Merle Rambo. tala wah kena toro cusar ya serambo di alah buang Aku tak ada dong. akan bawa mak tenang Peku pasi Yero Ajero Maniro Milo lo pasai. oi roh Ya. ya po itu masalah itu pengalaman itu capi ina jer ya sapo apa sangang maka de ini sila surat ku baja na sangari nang kaki nakan nadui Ya. aja lalu kit nang kamareking Ya. apa angka nikah jadi yang ngarkas Iya. iya ro aji melo lo pasae Iya. melo mak beca Ya. tali 500 apa meja rupiah mina tamparang Weh. maka deh pak beca saya tampar lo pasain di Ya. maka deh pak beca tak 2 rupiah ji nas bah maka nasoli dia kata 500 rupiah nas dia nagaga pangojek lagi jadi kami mulai makwa tuh Ya. joka mungkin asal ketulo tamu orang aji kakak mau mulai 500 ya apa deh na oleh sikut tuh joka kasih aji ya angkat to apa beca aku romon rode galuran nanti natat tuh kan lu napak mai kan pangojek nak inor newa nasa pak beca saya tampar lo pasain di nasa kalau lo mau je iya aji angka mato 2 sabu kamato sisa 500 Iya. maka dia aji dia kata 500 nasa angka mato aji angka mato nasa ini narum yang boleh kambo nasa enden aji mendek nama aji napa si wali aji na mendek nasa peruru di beca na dia agak pusu aji nasa dia pa tu mendek nasa dia pa tu mendek nasang maku memang kota 500 rupiah ji dan si pangata nasa iku maku tu ambo iya 500 pulai kak ku maku ani sak dinge pusu-pusu aja we terpas si sabu si 500 dolar kas oh de si gang kaji pak becak jagon dia pakai ngiring angka tu jampi kota maku de me menaring apa jampi mater melu bang ngalo ngiro ji nataro nasa mana kaji de muriring kalau jampi kan nasa maku memang aja kota sabu 500 jadi maka dia biasa mau kayak apa lo duit mbok Ya. iya 2 sabu na sampulai kak Ya. terpas 2 sabu na lawe makanya ini lari na beca Ya. letu pasa Ya. di sana letu ni koro ipaka ma jani patasap bu Pikui. maka dari mana ka patasap bu paka ma jarang anas gaji itu aja nama mula mana satu mula tuh ni 500 Ya. mula tuh ni sabu 500 mula tuh ni 2 sabu jumlah ni gara tanah Karena roya aji. terpas sih kan me kalau kira na mula mana jadi narwa kada capi Ya. baja nasa ngadi aja kemarin ku sapu dia iya motor king motor sapuri palak capak na sapo Betul. ya Macam ko mare. Tina merang kos. melodi na merama Linda.
Ai nalamanang arkas degana sesa melodi naga. Kira cinta. Oh nalamanang. Ang dalang kali. Tar pengerena. Maca tuh anak tahu. Maca tuh kemale melodina lari pagi. Hari pagi. Nalaman aja. Degana sesa. Ini gede kalinya sih. Mau sading. Maca tuh. Nalaman aja. Kumalay melodina santai. Santai. Akhirnya nggak kasih nalaman degana sesa. Kan Andri anak. Jalan nih. Tuh. Iya. Nalaman degana sesa. Maca tuh. Maca tuh kemale gati-gati padang pasir nah. Weh nalaman aja capi. Angkan anak dega tepat-tepat nah. Itu sih geti-geti padang pasir capi mah tuh sih. Tar kau bolok dornabu ya. Jolo. Pasti mewah aku tenang ya. Peku pasti anu nayar Pak Dara ya. Oh Pak Dara ya? Iya. Wah, iya nanti masalahnya capi. Iya. Apa iya kegiatan nate pare-pare penrang maega. Angkanilo emang ojek kota rimpak siangnya. Angkanilo mak palarioto, kanilo mak bagang daerah pare-pare. Ya apa kasih ya kampung selalu bompong. Terimpak namuas yang idega kegiatan nanti korban nak darah kang. Iya. Mak darah bontek nih mata nak bui lorong karena lada lupuh kelamaan namuas lepak-lepak. Iya. Jadi engka bali bolaku. Ya kira-kira tapi asera asoh. Iya. Nano mak bela kuset de bolana. Allah pole mendapat tujuan mak bunuh setan asoh. Ayah sa? Mak bunuh setan. Sa bunuh setan. Lari mendre boleh pada kat bire pak benena. Iya. Nasi makna anu saja maka de benena bapak nah di gagaw sang nias wani asuyang ketua kan anak ya lo macule nasa jantan mir gur nasa oh labadu nasa iya mbak nasa lo kemalyang aku lama aku gardu na badu salama bele-bele tamorna aja mukon na ye noma majala mak nero sabo-sabo. Padahal makanya matola mak na ye noma cuma melo mimale kesempatan ngero nabat dusa lama bela-bela atau kana anak
lai suruh ya sing malas tilarin nalo malas si tilarin nandre nampi anak mudi Ya. maka dari benena bapak nah Ya. kujik ranjang Ya. maka dari lakin keban apa penge Iya. dapir ki matu nasa made cemu ka nasa paring ngeramu bapak nah Ya. angkat tu aga wano bangku muda meludung maka hajan ni ludung Ya. ada pidapir ki matu Ya. manca aja sapu wano bangku no peruntukan Ya. Pak tuli aku ni papang Tapa gore nak na yawa. Ya. Nah saya na tula cacala day anda. Ya. Gore pa upin lama em picok me miladange. Allah lah sing ma picok ladang induk na padahal induk na le picok. Tak silap bawangi ambok na we manca aja kemene papangi mundu tak bulu-bulu tua. Allah lari mende anakna. Tapa gora nas Allah indukku. Lem-lemunya mana pura mande pala butuh dia semelingi cedek. Maka dia induk je. Nasa angkat ada kurang papangnya lagu nama ni. Dia ni kalau kana. Hati kilau tang. Pura ina de lokana induk. Tahu acu. Geti-geti akan sih capek. Ani geti-geti mandarna. Oh, geti-geti mandarna. Iya. Ya, jalan jalo elo geti-geti mandarna. Geti-geti mandar tapi kilona kilong bogi. Iya. Apa aku ya mak kilong mandar capi. Iya. Namo mandar itu ni sapang. Pekoi. Nasabak ka pau-pau mak. Jadi ya le jolo geti kemayoranna, apa ya kilong ngogi cek dek. Oleh nalili segala andi, oleh nalili segala sayang, sindringi wa tampone andi, sindringi wa tampone andi mabalala duamu. Angkasine waduamu ya andi, angkasine waduamu sayang. Iye si tenulerate andi, iye si tenulerate andi cawana caberumu. Kata Ren itu Peko to pasi yero tahu yero lo nuna lo makasana jero lo minau. oh lo minau itu ya. Iya aja tuh tori lo sa tapi ya tuh mak gue capi. Lo minau mak kurang pengalaman nah. Ya. Wah lo pada ki minau duit ya salah du. Ya. Minau duit bae duit paganan minau. Maka dia tina ilala peko cara ni nawak dia dini tete aja dia kan. Ya. Pakan rena sarolina pengalaman na terlepas tanah lama aku tanah Ya. lama aku tanah apa nauki kuriosik nama kedah di sini tidak ada uang Ya. wah lalu yer tahu wah penasaran ya nu sanir lalu lakasing Ya.
Lalu nas, mana saja yang duit lalu nanya. Ya. Mana ke makan di sini tidak ada uang? Ya. Wah, terpaksa nak ya. Ya. Nak ya nak pon untuk dia. Kapag nala manang? Baik. Iya nala namanan na. Pakanja kita maliun nero anu tanah. Napa no kita kuresit nama kade. Bukanlah kasih ngambil uang di sini. Wah, Tahu dari mana? dari mana kah pengalaman? Kenapa kita sudah makan dah? Bukanlah kasih ngambil uang di sini. Tahu aja. Betul sih pasti anu nah, macam tuh ketu malah gati-gati Mangkasana. Oh, gati Mangkasana. Iya. Wow, nalaman aja capi. Iya. Dia kan sesa. Iya na capi gati Mangkasa ciptaan saya sendiri. Iya. Jadi saya beri judul bebas. Ayah bebas. Agak ya bebas. Kegi ya kegi lepau. Angkai lo ngogina. Angkai lo Mangkasana. Angkai lo Malayuna. Cicang mak macit talagu natalu cicang. Macam tu bos. Weh, ini biasa Arkas yala waktu na pertandingan teko Pendra pada tahun 2003. Nomor sedikit kan? Jalan nih. Ya. Aja lalo tak capai ria senge asu jangan. Aja lalo tak capai na ria senge asu jangan reko pura kina toa macet toki ujangan punna eroko inake mae ko ribala kuna kusare angko juku mu panik ribalamu. Elong ngina situ cepi. Anak darah mulam peke siwan ni purana kawin. Anak darah mulam peke siwan ni purana kawin nate me wilakai nana jambangi kasoro lakai to pagajasi pak nade nalu ding sulara nana teme tu iale nana palao pasae. Elong Melayu nasi ya. Hati-hati memilih hati, jangan sampai salah hati. Hati-hati memilih hati, jangan sampai salah hati. Nanti kamu sakit hati, lama-lama patah hati. Lama-lama patah hati, mati di bawah pohon jati. Nanti dimakan alati. Macam tuh. Elong gini sih capi ya. Anu rena indot damisa mak baju kosa ilaolisa. Anu rena indot damisa mak baju kosa ilaolisa parita sa jamputa sa letu lisa minungesa naturungi bawa pusat sana lisi pole lisa buah mana tapala sa tapasi bawa lasa buang tapala sa. Beko pasti anu naro. Cerita na yero. Tahu melo masa saat tempo tu melo dia. Oh iya lah. Ya. Tapi aku tuh menjadi salah bongko makor kampung kro. Ya. Tapi dia tuh mana aku mana makun deh capi. Ya. Iya tuh makun deh se sak sapo. Ya. Si bongkrak rahasia mah tuh kepada nama makun deh. Biasa? Biasa. Biasa? Ba. Imi nama siri bongkrak i kongkoran mi kalingai. Ya. Tapi iya tuh mi makua. Ya. Ya. Jadi enggak korobu ir bujung ke salah bongko masalah kan? Ya. Runtuk makun deh permasal sak sifat telu macurita. Ya. Autuling itu denita kak. Ya. Makan kak kursi di capi janda wah cantik pak. Anu kak jadi korang. Wah, dulu terus mah senang. Jadi maka deh rosi di maroko aku dangi janda cantik Ya. Nasang pedakun rai. Magi jero nasang kemudian malakai. Nah 2 talu ni wasang melori kuna mati to ni wasang lakai mu. Nah, Ya. ya aku ji. Maka deh makai cantik. Ai. DJ ya kapas sapu ule masih lengi pamu. Ya. Angkat to sak di lau puji-pujian ni. Ya. Maka di rumah cuma gimana hewas ngi pujian laki mu. Ya. Nah dia mulai masih lengi nasa
iro sat ditakule malupai ipamu sapo konanu kak we nama Roki mimato sak dingin nai lala adaku agar Roki mat iro makai como masa ay dek tu sin aku ati ipamu ya sak dio cacane ipamu konalai namo kematangan nyala namo more mak pacu to leceng ya jadi makai doko pada lear pada norone ya tuh sapu ya nasang kuna leci cangi pamu si minggu itu batu purana lah dia pada sikip di sana mu baka tak apa aja mas cerita apa aja hati gila utang semana tuh naik mu pawe Macam bos mai. Geti na nenek ta? Hah? Nenek ta? Geti na nenek tadi lo? Ya. Nalama anak dia pantas iko Arkas dia pakai muda api. Apa ya Arkas tau macocoan gitu sapu murukku. Dikira saya murukku. Ide na sapu wi. Maka sia kan ide on roto aku na tahu. Bayangkan nih bawa nuli dia tuh kamu muda api ko serang ngasih ratau. Iya lo udah di mana ngira, Mbok? Kok dia mata bale-bale me mama. Lah geti na nenek tadi lo. Angka. Para tuh aku gagak Iya takku pajasenge andriku palet malo napina mari ina pina mari laleng akan re pale andre natan si tanekas mau ben ramak goliling andriku to ngamalo nada retipu ina darat tipu pala selupa pale laupa ajatan si tanekas Mako meru geti na nenek tadi lo capi. Gimana pe? Anu jaru nange terlambat. Itu lah cara makan terlambat nange kalat tuh. Oke. Ya. Wah. Ini ada apa ya waktu aja. Oke itu jambatan lah woi. Antari pada ki otot kor. Kiro pahalang ila ka capi. Mana kasih dupai Pak Bindi pangotot ko tangana. Ya. Degano la silesera. Ya. Maka dari Pak pangotoe. Heh, anu. Pasar Bindi mo. Ya. Maka di Pak Bindi iko pasar oto mo ya misamo ke Bindi Honda kiki 90 tema dega par 9 soro oto mitra sa par 9 soro iya ro paling pangoto Arkas masiri pasoro oto na nasabak polisi na lurang koryasi mai ka maka di pangoto iya kaya padarne mutaja pasoro oto pura den lau pasoro oto nama ulu baik makir-kiring Pak Bindi na nori bindinna na papiring bakban ko yasik na ulunna asang katulu tu capak na bakban Pak Bindi na papir ko yasik na ulunna na sakurcia ko pasoro otomu Pak na pa na melomita apa cili ulunna polisi poli foto na sang agak meleri tepa na so anu Pak Bindi me pasoro cepat makana cepat bang aku polisi matau tahu acu Macam tu kemana gati to sopin bos? Gati Petrana. Gati Petrana. Ih, nalama Arkas. Kalau tu ngiye, wah. Kali gati Petrana riolo Awi. Iya nak
kasih tahu masolat de endang ianaan di tahu masuk. Tangindoku tengambokui Tangindoku namanya tengambokku de Enda tangindoku namanya tengambok. Biuka andi ridinoi makro gati petrana capi Peko pasti anu na yaro ko pa jami waktu tenangnya peko pasti ceritana yaro tomato dia mana sapakitana. Oh iya moro kemana saya bali bola Iya. Ina jero waka de anggota sesa Ya. kemana ketau parula da mis tani kasih iro tomato dia mana sapakitana. Ya. Ya. Lola kerajaan alun jambang. Ya. Nah iro tomato ay hobi lokal ada. Ya. Ya. Maku cerita capi to. Ya. Hobi lokal ada kasih lo napu iman lo kata sa Ya. Allah tuli cukup menero tomato ay. Ya. Nasang lo kagaji iye. Pipang. Dengan tangan nih roh. Ya. Pipa gaji iye lo kah. Ya. Kah hobi nareke nandre. Kalau dia kasih mana sapakitana. Iya, Ya. dia nanu le perang na jakpai. Cepak pakai mapesai mah nasa. Makan memang nggak tai. Nasa ngilo kah? Tahu acu. Adalah kasih Pak betul. Iya bos. Inarwak kada ya we. Iya ropa ya sange pengalaman tapi Iya. siliwet tas dapi tay sapo. Iya. Apa iya pengalaman aku ya sapo. Iya. Dek to nih matandre dek to nih pancek laut tengah. Iya. Pari tu makun raya. Iya. Namo de vitai. Ya. Namo patak apa? Ya. Lalu seto makan anak darak we. Iya. Jandak we. Tomato aku tujuin nah. Selawing kali ngomong matu. Atu na to siapa Andrai? Pengalaman do cilitik kang. Iya. Iya. Apa iya nangka atu komoni makada bami komoni. Peko. Pas. Wih. Akhir. Ada mau nak darah itu. Iya. De galak bina. Iya. Ayo kau janda. Batandra to? Iya peko. Iya kong ka atu janda ko makada bami komoni. Iya. Los. Ada mutu janda itu sapo. De para pasingari muka ko de memang. Iya ko tomato matandra to tu ko tomato ah. Iya. Maka dato situ tu na ko tomato ah. Caus. Betul nero caus. Cau ni. Terus kau kalau lah. Maka dah situ si ko kalolo. Pol. Pol iku kalolo. Jadi pura osalidi kimat to bos apa mah pertandingan bisa atu teh to makar jangat tu antara makun renorane. Ya. Wah macam nomi mate cek de atu norone tapi nanyi makun reye. Ya. Peko gi. Apa pura usalidi gitu Ya. ternyata ini macam no cek de atu norone makun reye. Iya ple orane pakai mato corong. Corong dah pakai. Corong. Aku dah ya. Selalu mina pakai. Iya. Sampai lali selalu cek de. Apa re onin ya? Lai cau meto ini nah. Ketika sih. Tiga nasi. Tiga tina ero janda mi mana loloy. Oh, janda mi mana loloy? Iya. Oh, ya apa itu janda mi mana loloy tapi Iya. wala mana je sapu di kan sa. Maku ya janda mi mana loloy. Iya. Matampu nak dek lakai nah. Ya. Mas serangi janda nih. Ya. Ini mana lolo nih? Iya telah janda mi mana loloy aja masalah pahangar kas. Iya. Jalan nih. Iya. Capu campa
Eli suambo na angka paste ngarang nataro indona ya Andra senarkas karena nak dia paling borang iya bela le cedek sengareng enataro indo nari capat jari jari misoe mina adene iya bela le tak denasi elaite si pari timpo timpo si nandre siro bebu sinang jane-jane nure mucapi indok na pole buli mak bojo mas nang kali pak bola mandre barale lopu so namo jambo na nama mana to made ceni kapang ya capi arkas geno layalan ni gati-gati panutuk na bos pak malale wanito made cinta permisi arkas capi geno assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.